Ja sam župnik župe Katuna Kreševa, inače rođen na selu Slimenu, Većaslav Šupuk, i to davne godine 36. A moj život je bio zaista buran, jer sam mnogo toga doživio u životu, počevši od sjemeništa, kad sam u Splitu završio klasičnu gimnaziju, nadbiskupsku klasičnu gimnaziju. Bio sam jako bolestan i mislio sam se osloboditi vojske, međutim pozvali su me u vojsku. Nećete vjerovati, bilo je u meni svega 49 kila. Dakle, eto, i onda sam se upisao kod Franića, mog voljenog i najvećeg biskupa. Biskupa Franića, ja sam 3 dana prije svoje odluke hoće li biti svećenik ili ne, kod njega u njegovu stanu skupa s njime živio, i on mi je držao duhovne vježbe, ispovijeda se kod njega, priznavano se kaže svoje grije i propuste i slabosti, da vidim jesam li ja za svećenika. I on me je toliko volio i rekao ti si za svećenika, i ja sam se odlučio i za svećenika. Budući da je zatvoreno bila bogoslovija splitska, išao sam u Zagreb, zagrebačku bogosloviju na Kaptol, i tu sam 6 godina, ja sam stvari bio i proboravio, i hvala Bogu, eto, dakle, 63. godine sam imao mladu misu na selu Slimenu. Eto, postao svećenik, onda sam išao na župu Šoltu, tu je biskup Franić poslao, međutim, bez moga privole ili pitanja, on mene nakon godinu dana mijenja i šalje me župu Neorić Sutina. Iza Neorića biskup me je poslao u Jesenice, bio za župnik Jesenica, Donatu Glasovitoga Škobalja zamijenio, nije bilo jednostavno doći za takvog velikog svećenika. I onda, kao bolestan, nisam mogao više držati Jesenice, jer sam bio jako nastrada, otišao sam rodno u svoje selo. A slučaj je bio takav da do Jelić obolio, i mene biskup Franić kaže, ajde da držim župu u svom rodnom mjestu, i ja sam to držao sad tu župu. I onda iza Slimena Australiji, i sa Australiji doživio sam da sam izgubio oko. Ja jadan uzeo telefon knjigu, pa bi zvao nekoga, na primjer, evo ja sam hrvatski svećenik koji je došao ovdje, pa bi želio da znate da ima misa hrvatska, to je. Mnogi su mu odgovarali tako grubo i tako dalje. Jednom sam čak došao u kuću i kuca i predstavio se, dobro primio me kao čovjeka, a kad sam rekao da imamo hrvatski centar, da sam ustanovio hrvatski centar u zapadnoj Australiji, to je Spitwood, zapravo North Fremantle Sveta Ana, i da imamo tu svake nedjelje svetu misu, ko želi doći da može doći. On mi je pokazao sliku Titinu, kada ne treba meni drugi Bog, ja imam ga. Ja govorim, eto ti ga, ja govorim, upali mu 2 sviće. I tako je to bilo, i onda ipak sam uspio organizirati da je došlo mi tako rekući na prvu misu, ja mislim jedno 80 osoba, ipak to veliki uspjeh. Malo je tih bilo hrabrih Hrvata. Kad smo mi zapivali Rajska djevo kraljice Hrvata, meni je jedno 20 baba i oni pobjegli iz crkve. I nikada se više time nije htjelo vratiti. I kako ću ja njih razvojiti, pa jeste vi ludi? Pa šta ja tu griješim? Onda sam im pokazao, evo ja dolazim sa jugoslavenskim pasošom, sa odobrenjem biskupske konferencije Hrvatske, potpisom kardinala Kuharića. Kuharić mi je to potpisao dekret da mogu biti hrvatski katolički misionar. Ja govorim, sve je legalno. Šta se vi bojite kazati da ste Hrvati? Ma bilo je to zanimljivih stvari, ali kako sam malo duhovit, pa i grez i možda grub, nekomu je možda ostala poznata ta moja izreka i izgleda da je to upalilo. Oni bi se nazivali, ne bi niko htio reći da je Hrvat. Who are you? Ne bi on rekao I am a Croat, ja sam Hrvat, nisam Hrvat, nego I am Slav, da je Slaven, Slaven.
A ja njima govorim, a sram vas bilo, kako vi možete reći da ste Jugoslaveni? Kako možete reći? To po državljanstvu da, ali po nacionalnosti vi niste Slaveni, Jugoslaveni, niti možete biti. Jer sotim ja govorim, vi priznajete da vaša mater, da oprostite, bila Kurba, pa ne znate ko vas je napravio. Ili Bosanac, ili Slovenac, ili Srbin, ili Makedonac. Ali ako ti je čača bio Hrvat, mater Hrvatca, budalo ti, ne možeš drugo biti nego Hrvat. Onda ja njima drastično, ja govorim, čujete, evo ja ću vam reći ovako, da je moj čača bio vol, a da me mater bila krava, ja bi bio tele 100%. Ja govorim, a čača mi bio Hrvat, mater Hrvatica, ma šta će biti Hrvat, šta se bojite gore da sam Hrvat? Ja sam ovdje došao kao hrvatski katolički misionar, a ne jugoslavenski. Ja nema ništa politički, niti ću govoriti politički. I to je bila ta borba i tako je, i to je uspjelo, mnoge to otvorilo i oče, jel? Međutim, neprijateljstvo je bilo veliko, da su oni mene namještali koje šta, i po mom mišljenju, eto ja na ovo oko ne vidim, da je me plašilo noć. Mene je noći svaki sat zvao telefon. Odmah iza te misije prve, tako rekući. Plašilo me i ovo i ono, i sad ja sam stvarno želio doznat ko to zove, ali ne bi kazao, nego samo budio me da ne spava. I ja bilo oko 2-3 sata po noći, ja govorim njemu u telefon, kukavica jedan, ako jesi da jesi. Ako si hrabar, dođi vamo da se obračunamo. A više te neće trpi, ja mogu, ja govorim, instaknuti telefon koji sad, da te ne slušam. I nećete slušati, ja govorim, i ne bojite se. Ako si junak, dođi vamo da se obračunamo. I ja zaspa, međutim, drmala se vrata, stuklo sve, meni majko moja. Ja sam mislio da sam gotov. A nema ni oružja, ništa, ni čemu se braniti, kako je. Tako da sam strepio do zore i ujutro ja ujutru gledam šta je, kad jedan veliki matun bacio u vrata, ali udario me u vrata, ali plašle. Međutim, onda sam odaten kako sam nastrada, vozio me jedna, sad je to poseban priča, neću to pričati. Nema smisla da o tomu govorim. Dakle, vozio me jedan drugi, namješten i nastradao sam, dobio sam veliku odštetu i tako dalje, i vratio se ovdje. Ali da rečem samo to, ipak se ima razumijeva, nismo ni mi svećenici budale. Svećenik koji je mu sad dole bio kapelan, kasnije izašao iz zapadne Australije, a stvorio sam hrvatski dom, hrvatska crkva, hrvatsko igralište i sve, i danas to postoji. Otišao sam, ono se kaže, bez centa, bez ikakve koristi, u Melbourneu, u Viktoriju, tu bio kod Kasića, glasovitoga Kasića, koji je imao veliki utjecaj i bio zaista možda i političar, veliki i tako dalje. Njemu služi, ali on je bio pametan, kaže, nemoj ti prekidati odnose s odbor, nego ti ajde ti sa konzulatom, nego ajde i na konzulat, produžuj pasoš i sve, pa ćeš doznati. Tako vidiš šta misli, jel? Tako da sam išao i to produžavam, misa kad bila za Pavelića, ja bi ispovidao, on bi održao misu i tako je. I to je bilo zanimljivo, te stvari mogu pisati romane. A i dobro sam to prošao. I eto, vratio se iz Australije, mama me obolila, otac tako na umoru, brat oficir, rak i tako. I ja onda odlučio da neću više ići u Australiju. I tada je Franić mene uzeo za svoga tajnika. 75. godine ja Franiću postajem tajnik. Narod želi crkvu. Dakle, otišao sam u Australiju i onda sam se, kada mi mater i čača obolio, ja sam vratio, pljunio na pasoš, iskidao i rekao ostajem, i Franić mene imenovao i svaka mu čast ovdje, u župu, i ovdje sam 35 godina. Ja sam uskrsnućeg i život, koji vjeruje u mene, živjeće, ako i Sve je započelo dolaskom prvog hrvatskog svećenika, velečasnog Večeslava Šupuka, 1971. godine. Hrvati u to vrijeme nisu imali svoje crkve, niti svoga svećenika,
tako da je veliki teret pao na pleća ovoga mladog svećenika. U njega su bile uprte oči dobrih ljudi koji su mu bili na raspolaganju i nudili svoju pomoć. Nekolicina njih zajedno sa svojim svećenikom Večeslavom Šupukom pođoše nadbiskupu Perta Johnu Lancelotu Goodiju tražiti pomoć. Bio je to puni pogodak u sridu. Nadbiskup Goody daje ključeve Svete Ane u Nordfrementlu za pastoralne potrebe Hrvata katolika na ovim prostorima, ali pod uvjetom da se za nju brinu i da je uzdržavaju. Brzo se proširila vijest da su Hrvati dobili svoju crkvu. Prva misa na hrvatskom jeziku u crkvi Svete Ane održana je 20. studenog 1971. godine, koju je predslavio velečasni Večeslav Šupuk. Nemam riječi kojima bi mogao pisati tu neopisivu radost što se večeras nalazim ovdje s vama, da podijelim skupa s vama radost veliku nakon onolikih velikih stremljenja, borbe, živaca, žrtve, ako hoćete i suza, da je ovo izniklo jedan divni, krasni hrvatski cvijet. I nijedan koji živi i vjeruje u mene. I nijedan koji živi i vjeruje u mene. Neće umrijeti. Neće umrijeti I nijedan koji živi i vjeruje u